Ćao ljudi, gdje ste ljudi? Evo nas u najnovijoj epizodi. Evo ga. Sada ćemo da igramo malo Smite. Da, Smite. Lepo ste me čuli. Da, Smite. Lepo ste me čuli. Ja sam, samo vam kažem sad, noob za Smite. I da sam počeo da igram igricu. Tako da ne zamerajte mi za ne znam nije šta. Jebik. Nego... Ajde mi da krenem. U bitku naših života. Ako nikad niste ni igrali ni čuli za Smite, onda ću sad vam kažem što je to Smite. To je jedna igrica otprilike ko LOL, ali nije ko LOL, ali ko LOL, ali u stvari nije ko LOL, kapirate? Ti budalo bio naš. Znači, to je kao LOL, ali u stvari nije kao, kapirate? Takav je ovaj Smite. I sada ja trebam ovdje da se bijem u Smite-u s protivnicama, isto kao u LOL, uglavnom. Samo što u 3D-u. Sada su se minioni spovnovali. Skoči ga, pederura. Ajde, dođite. Sada ovdje dolaze. Šta je sustru? Vidite, ovo je naš sustru. Živ. Fuck, bež, opomat! Pomoć, pederi na vidiku! Pederi na vidiku! Zrak sperme! Ako vas pogodi mami zrakom, dobit ćete sidu! Zrak sperme! Smijem drugu! Bum! Bi volao Pedro još jednim zrakom sperme da pogodim. Zrak sperme! Fuck! Oni gažaju! Kako je pogodio kad su bili moji mini u pičku lepu matku? Nije bitno. Sad ćemo da možemo kupimo nešto. Ajde, ove najslabije da kupimo. Onda ćemo da kupimo ovo. Teško. Za ovo ću sada šedim pare da kupim. Uglavnom da. Za to ću da šedim pare da kupim. I idemo sad opet ovamo. I sad ću da vam pokažem kakav su ove šuze ako već ne znate. Ovo je za one koje ne znaju. Idemo ovamo da spasimo naš tower. Sad vam kažem nešto. Već sam rekao, ja sam noob za Smite, ali nisam baš toliki noob da ne znam da igram. Tako da, ono što sam umro to je bilo čisto slučajnost. Ja vrlo retko umiram u ovoj igrici. Na početku, prvih 5-6 partija umrem svaki put. Ali, sad kad sam se malo izveštio, zrak sperme! Fuck, glupa kurva. Ajde moji minioni. Čekaj da uzmemo zrak sperme. To! A ovo četvrto skroz. Znači ovo prvo je zrak sperme. Onda ovo drugo će se zvati udarac gromovitog kurca. Ovo treće će se zvati sfera vaginalnog seksa. Ovo četvrto će se zvati zrak analnog seksa. Sve neko seksa. Ja sam ludo dete. Fuck you, oh! Zrak sperme. Ne, nije ovo zrak sperme.
Odključite mi zrak sperme. CZ. Nisam to rekao da bi nešto nabio, nego pritisnim isto ovo C i slovo Z na heal, da se. Fuck. Ah, you will die here and now. On the bojno polje. Da! Fuck. Kako bi ovaj degra. Zrak sperme. Da, nešto kažem, nikako nemojte da bacate moći na ove kule. Zato što ako bacate moći na ove kule, neće Ubili su me, mogao sam se nahilujem, ali nisam hteo da bi umro šasno na bojnome polju. Kurva tako. Ajde. Da se nakupujemo još heal potiona. Sve je skupo. Danas u današnjem svetu sve je skupo. Sve. Evo čekam da mako poraste. Vidi, ovaj bih htio se trka. Ja sam brži od tebe, da znam. Ja ću da skaču. Mrš! Ko brži od mene? Zrak. To! Otključio mi se 4. zrak. Semene tetnosti analog seksa. Dobro, već je bio mrtav. Ti pedera što trči. Kako trči? Šta je to kupio peder? Umri tu. Pomerila se, inače bi umrla. Ja lepo ovako da se nahiluju moji, da se njihovi. Evo da im biješ mog pedera. Crkni. Te. To. Evo šteta što ne snimam s facecamom, ne mogu, mi se sjebala kamera, a i ne znam kako. Mrzim me da pogledam na YouTube kako i tako, mreću. Znao sam. Jebi ga. Obično nikad ne umrem. Nisam baš toliko noob kako sam rekao. A ima neki noob, jedan put sam igrao, dođe kod njihovog toranja, onako stoji, gleda u toranj i toranj ga ubije na kraju. I on opet ako samo dođe gleda u toranj, gleda. Ajde. Sad lepo da kupimo. What the fuck is this shit? Are you fucking kidding me? Da li da uzmem ovo ili da čekam za moje? Čekat ću za moje. An enemy has been slain. Možemo tako da izmislimo besmicu. An enemy has been slain. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Do re mi si re do, do re mi si re do. Do. Vidite vi kako ja to lepo umim da pevam. Zašto? Zato je moja tajna. Moja tajna je to. Because I going to musical school. Yes, I'm 5 razred. Sada moramo uništiti onaj tamo toranj. Moram ja da ga uništim, neću dozvoliti da kurvu uništi toranj. Uzimamo napad analnog seksa. Da ih malo više obuhvatim. Napad analnog seksa! Napad sperme! Fuck! Šta je pucate pede? Dođite my minions. Kurvu! No što skataš tu kurva neka što jesi. Napad sperme!
sam napad sperme. Bože, bože. Kažem vam, noob sam sa ovog. Nisam baš toliki noob, ali sam noob. A ne znam, sada nešto loša sreća prati. I'm so sorry, my watchers. To bi trebalo da znači moji gledatelji. A ja pa kažem, my watchers. Oh yeah. Ovaj Gelov ubio Yamahu. Yamaha. Trčimo da presijemo pedera. Fourth. Effect. Napad analog seksa. Na pedere. Niko nije ubio moj napad analog seksa. Čak nijednog miniona. Najobičnijeg miniona. Zbog mnogo tražim. Tražim samo da moj napad analog seksa ubije jednog miniona. Jedan minion, pa zar je to puno? Jedan minion. Jednog minion. Tuđi minion je bio moj minion. Kako nije sramota? O, gdje ćeš bre kod kuri? Evo. Bum. Napad sperme. Da se moj drugi ekvilujemo. Hvala tu. Gdje ćete minioni? Minioničci. Lako ne biješ. Muš. F. Bežmo. Čekaj, koga ja bežim? Bežim od miniona. Ja volim najviše da bije minione s napadom sperme. Isikareno. Fuck you, minions. Samo mogu da umrem. Ajde, bitamo. Bravo. Samo mogu da umrem, idem u bazu. Imam dovoljno para. Brže bi išlo da sam se teleportovao. Izvinite ako čujete neki glas u poštu, to se ne dođe. Da sam čivali to svirao, pa šta? Ciganka nikad ne pere noge, pa je niko nikad ne kritikuje. Ja se istuširam malo i vi odmah... Ciganka nikad ne pere noge, to znam 100%. Sad ću da vam kažem zašto nisam snimao. Zato što mi je crkao hard disk. A vi znate koja je to smrt kad vam crkne hard disk? Sve igrice obrisane, sve odu pičku lepu materinu. Tako ba, bona, bješe 68. Kada ja bijehu mlado dijete. To su bili dani seksualnih dobara. Da je samo sad ko. Ja bio srećan deda. To je bilo davno kad sam ja bio velik. Jest. Uze prvuta! Crkne. Kako malo ostalo i... Kako nas pres. Šta je mortu? Jebem. Da! Nisam ga ubio. Jesam. Fuck. Mrš. Desi. Uši to strpni. Ma kako su mu ubili? A imao sam napad sperme. Sada trebam da... Uništili su nam Tauber. To se neće ponoviti. Moram se da kupim nešto za attack speed. Znači šta tamo dok sam mrtav? Attack speed. Ovo ću. Ali naravno kao i uvek nemam pare za to.
idemo vamo da im se osvetimo osvetom. A da li znate kako ću se sad osvetiti onim pederčinama što su nam uništili jedan toranj? Znate kako ću da im se osvetim? Osvetom ću im se osvetiti. Tako biješe. Your middle tower has been destroyed. I don't believe it. Your middle tower is under attack. I don't believe it. Vidite ovamo kako idu na našeg Phoenixa. Da nije bilo mene, oni bi su tukli još sad vremena. Prilike. Izbjegao je moj napad. Beži, Kinez. Teo je da ćeš Kinezu. Fuck, beži od Kineza. Mali Kinez, oslobodi. Ne mogu da verujem. Ovo mi je 14. smrt. Uništio sam jedan toranj i ubio sam troje. Ne mogu da verujem. To nikad do sad nije bilo tako. Uvek sam otprilike bio najjači, prvi na rang listi, ali jebi ga sad. Uvek postoji prvi put. U redu, da vidim da li sad imam dovoljno para da kupim ono. I naravno da nemam. To se desilo. Izvinite. Idemo na desnu stranu da killujemo Yahamu. Alagamula mea, fucka hea, alagoć. Alagamula mea, fucka hea, alagoć. Idemo sad kod onog motherfuckera. Lijevu. Hvala što ste ubili pedera Mahu. Kilaj ga. Daj meni, pedelu. To sam ja uzeo, mus. Vidite vi pedela. Joj, jebem ti matela. Izgleda da ima da izgubimo. Stari, nećemo da izgubimo. Oni će da izgube. Napad semene tečnosti. Your middle tower is under attack. Četvrti napad! Niti napad četvrtoga stepena. Napad prvog stepena, pede, plašim se ovog Yamahe malog pedera. Ubite ga, ubite pedela. Ubite pedela, ja ću se pobrinuti za njih. Da snimite se pobrinuti za njih. Lepo na minion. Levi Feniks je destrojovan. Samo malo. Ja sam to uništio. Sad brzo moramo da idemo tamo gdje je Feniks. Samo prvo da pustimo napad stjerne. Sklopom. Ja to volim da zovem napad semene tečnosti. Da, jel te napad stjerne? Isto stranje, drugo pakovanje. Ne je bila fora da se sad završi ova igra da pobedimo. Trebalo je možda još malo duže da traje. A baš pola sata traje jedna možda. Napad četvrtog stepena! Fuck! Peder. Kurva, ja sam ga ubio. An ally has been slain. Ne radi napad na njemu.
beži od haosa. An ally has been slain. Pustite te pedere. On stvar od haosa. Shut down. Fuck, ja bežim od haosa. Killing spree. Pobješe nam naše. Ja sam jedini život našim. Svi sad oni gledaju iz mojih očiju. Evo, ovdje su sve. Help, 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 help! Beži, 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 beži. Pedeli, 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 pedeli. Evo vam ovo za poklon. Više ne gledaju iz mojih očiju. Your right tower is under attack. The heat bears down upon you. Moram brzo kući. Zašto moram kući? Da bi kupio nešto. Ovo moram da kupim i... Your middle phoenix is under Ovo attack. moram da kupim. Da vidite sad kako sam jak. Vidite vi sa kojom ja brzinom bijem, a vidite kako sam brz. To samo da je spermišeno. Ovdje brzo napad u analog seksa. Ne, nije fora da sad pobedimo. To nećemo još da pobedimo dugo. Da vidim još malo duže treba je meč. Tačno oko pola sata. Dobro, baš vam briga, su stalno izlazi jebeni mana potion. Turbo! Ovo. Nema ga više. Sad je ono tamo Phoenix. Vrlo damaged Phoenix, ali ipak Phoenix. Ajde budale, dokračite tog jebenog Phoenixa. Evo ti se kurac djelati. Ti ćeš meni tu sebi Your team has destroyed a left enemy phoenix. Da, stvarno. Fuck, 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 fuck. An ally has been slain. Sad je mora da gledam iz njihovih očiju. Sad je on jedini preživio, u stvari nije, dvojicu. Ne vidimo lepo od ovih crvenih slova Fraps. Ti pedera beži od miniona. An ally has been slain. Dobro, gledam, gledam iz njihovih očiju. I on se usro od Yamaha. Yamaha, iako je tako mali, on je mnogo jak. Grozan je heroj. Ne znam što ne slušao. Jak, mnogo. An enemy has been slain. Fire. Tako. Punom brzinom. Brzinom. Sad smo mi vatrenjaci. Idemo tamo da uništimo tog gigantskog. Sad bi trebalo se završiti. Da ja budem tamo. Jer uvijek sam ja negdje ubijen i tamo čekam da se respawnujem dok oni tamo pobeđuju. To je sad bilo tako u svakom meču. Još nešto, i uvijek biram Ra. O. Ko nam je to tamo? Uzmemo analiku.
Your middle phoenix is under attack. Victory bears down upon you. Nah. Not again. An ally has left the game. Ja nikad nemam dovoljno para. Bio sam u pravu, nikad nemam dovoljno para. An ally has been slain. Nemoguće, imam dovoljno para. 15. sam level. Idem turbo pogonom. Killing spree. Čekajte minionci. To su naši mali minionci. An enemy has been slain. Ja minionci kad vam jebem tu kevu vašu vatlenu. Your team has destroyed a left enemy phoenix. Pa on je već i bio destroyovan, šta bre destroy? Server. To još malo. Još malo. Još vrlo, vrlo malo. Što bi se rekao, još vrlo, vrlo malo. Bez ovdje sam iskoristio taj napad, znam. Trošio ma, znam. To, brate. Evo. Po mojim proračunima bolje bi bilo da se čistimo odavde.